člana Srpske akademije nauka i opisuje se da je srpski narod najgostoljubiviji na svetu i da putniku, namerniku, gostu daje sve što ima i da, evo ovdje ćemo mi da kažemo šta srpski narod gostu daje, kaže, izuvanje obuće i pranje nogu, ponuda jelom i pićom i na kraju stavljanje na telesno raspoloženje gostu domaćice, kćerke ili neke žene iz domaćinove porodice. To nigde ne postoji. Ti si mislio da sam ja to izmislio. Ovdje sve tačka po tačka. Kaže, dati gostu da se malo omrsi. Posle jela i pića, kaže, da je to neka vrsta gostinske prostitucije, podvođenja svoje žene. To su neverovatne stvari, taj jedan običaj, ali je bio rasprođen svuda po srpskom narodu, i u Crnoj Gori, i u Šumadiji, na Kosovu.